on halak baru tim B, tim 2 adong on halak tong, baru tim tolu adong walu halak tene, ayo bulu tangkis, baru pemain-pemain catur adong si halak. Jadi hubani hasoman nami seksi bapa, nadong koran-koran ni nadong mengikuti porsenion, sesuai hubani aturan ni ketua atau panitia ni distrik songon halang pala lang bus nai. Jadi koran-koran nak tanai maning mengikuti malatihan ganupan sekuat tenaga sapon kubaga ni gok ni hurni tene. Minggu pesta bapa si Holiarong Kondo tanggal 10 November 2024. Domai Tuhan panitia ni. Nah parlobe ketua Bapak Viko Sinaga, sekretaris CST Sastra Purba, bendahara Bapak Dorman Sitio, seksi acara Bapak Ecu Saragih, ya, seksi dana pengurus Bapak. Jadi hubungan siam panitia halani dohorna panorang nyon orang lobi sebulan nari, langda sebulan nari otene. Memang bana ciliton megati baracara podas-podas pe lang pala mahua. Hubungan siam panitia nadop terpilih. Asetori horjahom ma acara ton asibu mardalan ibani tanggal 10 November boy haga depan acara mardalan di bagas nadi artene. Berkoordinasi pakon ketua seksi bapak ijemat ton pakon pembimbing asibu mardalan ibagas nadiar. Kumbani seksi Inang ibani hari Rabu tanggal 10 Oktober 2024 ianan i ruang sekolah minggu Lansada Yawendo PANI Inang Sona Somal ipukah jam 10 pituip sampai salose. Jadi asai harap penami nasiampe hadir ibani acaraon siwan nomor tugas sijai ambilan Inang penginjil Rosmalina Borudamanik, siwan acara Inang Jusli Sinar Raja Guguk, dua sapaat Inang Situa Teti Sinaga, pemerhati Inang Situa Linda Girsang. Baru namangi tumban Inang. Jadi ibani nari tanggal 10 sada hari Jumat hai berangkat do anggota seksi Inang sebagian berwisata hu dan pasar Bali. Das kubani tanggal 10 tolu Oktoberon hasadarion tene. Asetonggo kita hagarupan acarani sidejai dasi perdalanan mula Jakarta pe boy mardalan ibagas nadiar. Kubani seksi nama poso. Si holdo yarangkon ama badminton internal na poso GKP Cilitan antar sektor. Jadi judul ni ijon hitana dua tepuk bulu. Ama judul ni hansidia. Judul ni acara niai. Hitana dua tepuk bulu. Ame ibain si hol tanggal 10 sia Oktober 2024. Ipukah jam sia wip sampai salose ianan ilan teopat. Igerjat tona dong doy atas sai ilan teopat ianan untuk bulu tangkis. Jadi haganupan hubani anggota nama pasonami pakon panitia ase ikorenir matene ase boy mardalan di bagas nadiar haganupan acara ai ibani panorang ni. Namangi tuman naposo hubani nasiam nyombah nami nadop rutin mar minggu beribadah ijemat GKP Cilitan ipangin dohon ase mendaftar hubani wakil sekretaris nama poso ai mahana Boru Sinaga nomor telepon ni 08 5 sada 5672 sada 065 jangan kudu mendaftar terdaftar ibayar ma iuran ni 10.000 per bulan tene. Jadi ase boy merdal hagan program-program ni nama poso anggo idukung pakondana do. Nama ngihut jadwal pertemuan i jemaat adongonom sektor tene. Ibani sektor sada, ibani tanggal 10 Oktober 2024. Ipukah haganupan panorang ni sarupa do jam 10 siup sampai salose. Ibani sektor sada naman jabui ame keluarga Bapak Situa John Eprianto Sinaga. Alamat ni menyesuaikan poli ibani sektor sada tene. Nomor tugas si Parambilan Situa Dewi Sumbayak, Paragenda CST Rasmidawati Saragi, Doding Situa Tonggi Raja Purba. Di sektor 2 nama jabui nama poso jemaat sektor 2. Alamat ni yanan ni GKP Cilitan.
Separambilan holi jai Pendeta Dedi Roni Purba. Paragenda situa teti M Borusinaga, doding situa nani Boruspayung. Sektor tolu irumahani keluarga situa Emeritus Merliana Borusaragi, alamat Jati Bening, Musik School Bekasi Pondok Gede, Jalan Marna Putra Bekasi Pondok Gede. Nomor tugas jai Pendeta BD Sumbayak. Agenda CSY Erwan Purba, doding situa Dekris Purba. Jadi kubani sektor opat rumah ni Firman Situmorang Borusinaga, alamat ni Jalan Dahlan Atas RT Walu Harjamukti Cimanggis Depok. Nomor tugas Siwanambilan situa Agus Jupenli Purba. Agenda situa Rias Mandamanik, doding situa Welman Purba. Model ini model C. Sektor 5 bergabung sektor 2. Sektor 5 bergabung sektor 2. Petugas ni doma saru panakanai Pendeta Dedi Roni Purba. Sektor 6 di rumah ni Bapak Jubelson Saragih Boru Girsang, alamat ni sedia Laposonang, Jalan Pintu 2 Taman Mini Pinang Ranti Jakarta Timur. Nomor tugas Separambilan situa Darman Purba. Paragenda CSY Pulau Rasanti Sitopu, doding situa Backland Sipayung. Ya, jadi naima penegasan warta pakon haganupan rencana-rencana ni program tai jemaat tahun napar pudi kubanhit haganupan ang kota jemaat atap adong OP janji iman atau nasi holsi setorhonon ase istorma hubenda harapta janji iman na ibasa tahunon ipangindong goboy paling sidokahan bulan November otene ase boy mardalak haganupan acara-acara ni jemaata anggo dardo pendukungan dana buru mardalak haganupan acara ta. Jadi pengindohan nami tubat haganupan bapak inang na poso atap adong janji iman na lape i yondoskon ase yondoskon mah hubenda hara jemaata. So naima lobe na boy padas ama penegasan warta ni jemaata kapasilitan martong kumaita. Ham Tuhan debata Bapa nami na Marianan inaguriatas, na puji na sombahan nami marhite guranianak mutan Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhan, talupuhan nami Bapa makataw terima kasih hulubi lebemu, halani mangahap Tuhan nami Tuhan ibani ilop pakon holong niya temu, terlebih huan nami haganupan, hanami haganupan anggota jemaat kapasilitan, boy hanami Tuhan riap martupu ijon memuji pasangapon goran muna pasingin ibagas gok malas nihur. On pe Bapa iban haganupan parguluhan nami pribadi lepas pribadi ase ondos hubamu mahanami haganupan ase hamotong tong Tuhan namang urupi hanami ibani haganupan pardalanan ni guluh nami sonai homa Bapa ibani panarongon doma ondos nakanai ama sada nyombah ibani pandidion na pasing ase hubamu dan kanami Tuhan hama nama merumudu Tuhan hama nama merumunogu hama nama masmasu nyombah namion ase boy iya Tuhan berbagal ibagas harosuhmu sonai homa Tuhan sedia pe orang tuani Bapa pakon inang berhamba ni sedia hikmat kekuatan pakon pasu-pasu pakon gogo ase boy Tuhan itu gutogu sedia pakon ipodahi nyombahon boy ibagas barbagal ibagas nadiar sesuai hubani harosuhmu Tuhan debata Bapa nami martonggu hanami Tuhan hulo bilebemu hubani haganupan program pakon rencana ni jemaatmu Tuhan sonai homa rencana ni seksi Bapa seksi inang nama poso sekolah minggu jemaat nami GKPS Cilitanon nasio seorang ase ondos hubamu maha Tuhan haganupan hanami terlebih Tuhan panitia nadop itodoh ase boy haganupan Tuhan mardalan ibagas nadiar jore Tuhan gok malas niur hanami Tuhan mandalan kunin haganupan ase haganupan Tuhan rangkaian ni acara yang Tuhan gok pamujion habamu tetap may Tuhan menjadi hamuliaun banigoran muna pasingin janah malas niur di nami haganupan terlebih hanami jemaat GKPS Cililita Tuhan debata Bapa nami ubani haganupan Tuhan hanami majelis situa calon samas nadong jamaat namion pargugue ham hanami Tuhan asetap hanami Tuhan ibagas na setia ibani haganupan panggilan pakon pelayanan terlebih ijamat namion ase boy marhite pelayanan nami haganupan Tuhan boy taridah ma Tuhan harajaunmu itong atongan ni parguluhan nami Tuhan debata Bapa nami bahak dapat Tuhan nasihol sihron nami terlebih program-program ni iresot Tuhan ase haganupan Tuhan namardal ni resoton Cililitan
bui mardaran ibak sadiar sesuai nadop ia program. Terlebih Tuhan untuk rakor distrik Pitu, nasi holiadong kon Tuhan ibani tanggal 25, tanggal 20, tanggal 27, aima Tuhan i Karawang. Ase ondos subamuma Tuhan haganupan programi pakon rencanain, haganupan Tuhan nama kobason, haganupan Tuhan pendeta pulter nama, bui hadir izin makobason haganupan rencanain. Terlebih Tuhan untuk peresmian, aima resort Karawang. Asebu Tuhan makin menggargar hatamu Tuhan i jemaat nami i jemaat resort Karawang nasihol i resmihon. Tuhan ne bata bapa nami bahak dapat Tuhan nasihol sepengen nahu bamu. Tapi Tuhan ondos subamu mahaganupan rencana-rencanain. Hama Tuhan dapat torsahon asebui mardalan i bagas nadiar jana gok malas ni urban nami haganupan pakon hamulian ma goran muna pasingin. Tarpuji tarmulia mam Tuhan on matonggo panginduan pakon elek-elek nami neandos kanami bamu i bagas goran anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Halani holong ni nabagalin sengi paturut hita tarbador yurupido hita asal ma tangihon hita hatani pukut martonggo mendoning hita humbani haleluya nomor 386 bait sada 2 pakon bait 4. Martonggo mahita, hamba pa namin na nagurata, sidilo namin marhita na mo Jesus Kristus. Ison roh doa namin Bapa, jemaat mo, ay matonggo pangiton namin ba mo. Kulongat ay mo Bapa, mangidahan namin yun, asihama na masumasuhan namin. Namartonggo doha namin Tuhan hubani, orang tua namin lansia, inang nomi, ina na itading mayatak.
Hamba nama remotkan si dia Tuhan, memberi semangat baru, tetap semangat si dia Tuhan, lahu berkegiatan terlebih memuji-muji haramu. Sonagemi Tuhan perekonomian jemaat nami, aktivitas kegiatan ni ekonomi jemaatmu nomor 2 harusmu, pasu ham Tuhan, membain hadiaron ekonomi mai Tuhan ibani rumah tangga nami age hadir nami masing-masing. Sunai homa Tuhan age jemaatmu, namun ulang tahun bani mingguan. Terima kasih bamu tambah hukam, ur naganjang bani sidia, asih horas-horas sama sidia Tuhan bani na usia lanjut. Sunai homa Tuhan ubani remaja pemudi anak nami namar sekolah mulai SD sampai perguruan tinggi ramotkan ham sidia, tambah ham semangat belajar, asiboy sidia Tuhan semakin pistar mamuji harajamu janah sipa muji hubani harajamu janah diar huma sidia irma bani orang tua sidia. Sonage Tuhan yang bah nami na labi dapotan horja pasu ham sidia Tuhan bere ham dalan asiboy sidia pudas dapotan horja Tuhan. Holong atemu mangida sidia. Sonage me Tuhan jemaatmu na memberi bagal niuhur pasu ham Tuhan jemaatmu ganupan ase marhite bagal niuhurin makin tambah marzokini hanami haganupan. Sonage nalape memberi Tuhan berham gogoh tambah ham pasu marhite khorjanam sigarim pari. O matonggo nami Tuhan holong matemu mangidahan nami perdoson. Ibaga Yesus Kristus jalo hamma tonggo namion. Amen. Riak mahita martonggo marhite tonggo nezarron Tuhan Yesus kubatta. Hamba panami naguriat asing maguramu. Seroh marajamu. Sesat marasumunu naguramu sunaguriatis. Berehama bin nami saderona gulun hari-hari. Sasa pamat usanami somana saknami. Bani dosa ni asoma na magdosa do pakanami. Ulang hanami bay hang parlajuan. Padua hamma nami bani pangago. Alhamdulillah sumadara jauh. Aku nak bergumin. Paimai tangari tambilan na ibu banun ni Bapak Pendeta. Pasir sirhita uhur pakon pikiran tamari tedoding. Haleluya nomor 436 bait sada pakon bait 2.
Dami ni nebata na mangatasi haganupan hahur. Inma naman ramot kon uhur apa pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amin. Bapak inang kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Barita malas ni hurbata bani panorangon hata ni Tuhan. Ibuat may humbani Habakuk bidu 2. Mabuka may humbani ayat 1 das kubani ayat 4. Habakuk bidu 2. Mamuka may humbani ayat 1 das kubani ayat 4. Asidartanay, parikiri kita baga suhurta, ipondos ka nami hatan ni Tuhan hubat taganap, sanon may subot ijay. Balos ni naibata, uhum bani halangkas ni. Bani manarapadjagaan kuduaw sa hujong-jong. Bani tembok ay, hupajong-jong bang, laho bangida, atap aha nasihol hatahonon ni bak. Anjaha aha balos ni pasal adu-aduan kay. Jadi ni Jehovah mambalosi aw.